شورشکا انرژی لولاتی ما چه بویه؟ Seroka Komisyona Enerjiya Senatoyê hewl dide ku yasayekî bi êrêkirina her du partî derxe. It will help America. جبو افراندنا هزاکا پتر دی هاریکاری امریکا کد اگر پتر انرژی چه بکد ام پی کاتینه لسر و گوسنا پتر یا گازارون جبو بهز کرنا آبوریه و بهز کرنا پاراستنا هف پیمانت ما امرای کفتینه لسر پیش خصنا هزا هایدرا و هر وسا جدر دوباره بکار آنینا هزا پاقش Armanca yasa ev ku aligirên endüstriya şevita fosilê dilxweş bike. We are locked in a global battle. ام کتنه نافشرکی جهانی دا ببینن کی د پشروجه دا برهم هینانا نفته و گازا جهانی بکه دی اوپک به روسیا به ونزوئلا به آنجی دی ام بن Di heman demî de mebasta yasa stendina piştevaniyê yasadaneranan e ku metirsiya wan heye li ser guhertina keş û hewayê. 2015 ده 2015 او گرمترین سال بو لسر روی عرده او راستیه که و نتشتکی نورماله And meanwhile, we've cut our imports. ما شیست جسدی جه ورگرتنا نفته جه در و بری و ما پیسبونا کاربونه جه هر ولاته دن بهتر بری گالونا گازه دبن $2 ده او جینه خرابه Serok Barack Obama rekeftinekî bingehîn pêkaniyê bû keş û hewaya cîhanî ku dixwaze li pêşeroja Amerîkayê de enerjiyekî paqij pêk were. But the jobs will create. کاری امی درست بکن پرین امی جخورا بدن آلی کی زمینا امی بپارزن او جوره پیشروجا کو زاروکو نوین مهجاینه و او لبردسته میه President Obama has ignored. سرک اوباما او کارن باشین لکنگرس تینا کرن هاویتینا پشگوهن خوا لدم او حولا گورینا سیاست هزایک آلیه دکد او هفکاری زحمت لبرسین گیوی که هندک جوانا دکفنه برکاری دبنه گفه لسر بهای ارزان و پشتگرمی ما یا هزی Nêrinin cuda hene ji bo pêşeroja enerjiya Amerîkayê û kes nizane ku ev yase dikare vê ji Kongresê Amerîkî derkeve û Serok Obama ji vê imza bike ji ber ku dûbendî di Kongresê Amerîkî de heye. Rûken Işık Dengê Amerîka.